Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi ndabasuhuje, turi kuwa gatatu tariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere muri 2020. Ndabasuhuje rero, nahamagaye Kayumba Rugema ubushe twarangizanye ikiganiro tuvuga ko tuzagaruka tukababwira ku byerekeranye n'umuntu witwa Kabarebe, General Kabarebe wari we. Kuri uyu mugoroba rero nk'uko Kayumba Rugema yari yabidusezeranije, aratubwira ibyerekeranye n'ubucuruzi bwe n'ibyerekeranye ndetse n'ibintu by'iterabwoba biba hariya mu Rwanda. Mwabonye ko basa naho nabo binjiye muri iki kintu cy'igikundi cy'iterabwoba ryayogoje isi. Kayumba Rugema wiriwe? Niyo Bwana Musabimana Gaspari n'abanyarwanda barimo kutwumva. Abakunzi bacu n'abadukurikira twabasezeranije kuzababwira ibyerekeranye n'ubucuruzi bwa Kabarebe ndetse n'ibyo by'iterabwoba. Reka duhere ku bucuruzi. Kabarebe ni muntu ki? Nibyo dukomeje gukomeza kuri iyi ngingo. Ngaho tubwira ukuntu ibyo by'ubucuruzi bwe Kayumba Rugema. Bwana Musabimana murakoze. Kabarebe ni umucuruzi utajya utanga imisoro imbere mu gihugu. Ubucuruzi bwe bwose buri gihe cyose buhora buri kuri zero. Hari ibigo bye by'ubucuruzi ushobora kuza kuvugamo nka kimwe, abantu bashaka no kuza kubiguguringa bakabireba. Hari ikigo cyo bita Metoworks. Ibindi bigo siribuze kuza kubivuga biri mu inganda zikorera hariya, zafitemo ukuboko kunini, ariko mvuze Metoworks kubera yuko Metoworks ni ikigo kimaze kumenywa mu bintu bijyanye n'ibintu byo bita money laundering. Money laundering mu Kinyarwanda ni iki? Ni ibintu byo kunyuzaho amafaranga nangwa se gutunganya amafaranga wabonye mu buryo bwa fraud. Okay, ni ibinyi bita blanchiment mu Gifaransa. None se yakoze societe yo kugira ngo amafaranga mabi, ayo bita amafaranga mabi uba wabonye mu buryo budasobanutse ashobore kuyanyuza mu buryo busobanutse? In fact ubwo ni nabwo bucuruzi bwakora hariya nangwa se kuri uriya mugabane. Urahari ukuntu abantu bitiranya ibintu. Iterabwoba ni ubucuruzi nko kubona kuri ibi bigo bicuruza bya stocks, bicuruza imigabo nangwa imigabane, bicuruza stock nka za gold, za diamond n'ibindi, n'ikawa n'ibindi. Zahabona diamond n'ibiki byose. Nkuko ubona kuri Wall Street baba bacuruza izo commodities, ibyo bita commodities nangwa stock. Rero abantu bakora ibikorwa by'iterabwoba n'abantu bacuruza ibintu nka za cocaine, heroine, baba mu bintu bya fraud z'intwaro n'ibindi. Ibikorwa by'iterabwoba ni umushinga, ni business y'abo bantu by'umwihariko. Ariko noneho kangiye kuri Kabarebe, hanyuma noneho nze kuza kuvuga ku bikorwa by'iterabwoba n'ukuntu u Rwanda rurimo gushyira imbaraga nyinshi cyane mu bikorwa by'iterabwoba, n'impamvu nyamukuru ituma abantu bamwe bajya mu bikorwa by'iterabwoba. Nigeze kubabwira ukuntu Kabarebe afata Kagame, yuko amufata nk'umwana w'uruhinja, umurera aba yaramufashe nk'ubwonko, aba azi igihe yirijije icyo ashobora kumusunikira n'icyo ashobora kuba yamukuraho akabasha kugenda umwana ntarire. Rero Kabarebe ni umuntu wagiye mu bikorwa by'iterabwoba, asangiye n'abantu nk'aba Mustafa Shafi n'abandi bantu nk'aba mu karere. Navuga nka uyu mugabo wa ADF wo bita mukuru,
iriya mitwe yose iri muri Kongo ya za mayimayi byose, za pareko, za CNDP, iyi ngiyi ya Ntaganda, iyi ngiyi Rahi, Bankunda, babitswe mu, niba bari mu ngunguru, niba bari mu mwobo, niba ubizi, Nkunda niba ubizi na shebuja Kabarebe na Kagame. Ariko ikintu cyo bose bahuriyeho ni iki? Ni ubucuruzi bw'ibintu bitemewe. Nibagiwe n'umuntu wo bita Charles Taylor. Charles Taylor wo muri Nuza, wahoze ari wa Liberia, wamaze abantu. Uribuka yuko no mu 2012 yasabye yuko yaza kuba mu Rwanda, nyiraho n'umuryango we ngo uri mu Rwanda. Nawe se yigeze kugira ubucuruzi na Kabarebe? Of course, none se ngira ngo nka Charles Taylor asaba ate yuko yafungirwa mu Rwanda, Ubwongereza bukanga yuko yajyayo. Yes, barakorana bose. Urabona nuza kuza kureba imitwe y'iterabwoba yose nk'iri muri Central Africa, mu majyaruguru agana kuri Sahara, hagati ya Afrika ariyo Central Africa, ari Afrika yo hagati, no muri West Africa. Byose biraza bigahurira ahantu Burkina Faso na Senegal, aho bihurira hari ikintu cyo bita ziriya leta, hari ibihugu bitanu bihurira aho hantu. Nuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Department ishinzwe Anti-Terrorism, ibyo bihugu bitanu byashyizeho icyo bita G5. G5 yagiyeho bashaka kurwanya ibikorwa by'iterabwoba. Ibyo bikorwa by'iterabwoba byose biraza bigahurira ku mugabo uwo bita Mustafa. Uriya Mustafa Shafi berekanye i Kigali igihe uriya Emile Dikatari yari yaje. Sasa uyu Mustafa uzamusanga Burkina Faso, uzamusanga Ivory Coast, uzamusanga muri biriya bihugu byose byo muri West Africa, uzamusanga muri Central Africa, ahandi ho twavugaga aho batwitse amabisi y'umugabo w'umunyarwanda. Uze umusange muri Kongo, nazo umusange mu Rwanda, bafite network iza ikazamuka mu gihembe cya Afrika y'Uburasirazuba, aricyo bita Horn of Africa. Ariho uzasanga za Al-Shabaab n'indi miryango iconnectingaho kuri Mediterranean Sea na Red Sea na Indian Ocean, abo bita abapirati, babandi biba amato n'ibindi. Ariko Kayumba Rugema ngira ngo twagiye mu by'iterabwoba, ariko iby'ubucuruzi bwa Kabarebe twabirangije hano. Ibikorwa by'iterabwoba n'ubucuruzi ni ibintu bigendana, habamo ibyo bita illicit trade, gucuruza ibintu bitemewe nk'amabuye yiswe amabuye y'amaraso ava muri Kongo. Njye ndashaka kukubaza, Kabarebe wabwiye sosiyete afite isa naho ihanagura amafaranga yanduye, mbese yavuye mu bintu bidasobanutse ikayagira amazima ikayashyira mu bucuruzi busanzwe. Iyo sosiyete ikora ite? Ikorera ye? Ayo mafaranga yakura he? Nibyo ngira ngo tumaze twasobanurira abatumva. Reka nkubwire uko imeze. Iyo sosiyete mu Rwanda bayita Metalworks, icuruza amafaranga y'ayo mabuye avuye muri Kongo y'amaraso, icuruza amafaranga y'ikoro riva muri buri komine. Imifuka y'amafaranga izanwa na ba meya, ba gitifu mu mirenge, batanga ayo mafaranga, yajyagaza akajya kwa Kabarebe, andi akajya avuye mu misoro se yavuye mu ki? Bari abaturage bo bakubita barwaye amavunja babakananywa batanga imisoro. Amwe muri ariya mafaranga nta handi hantu ajya, ntago ajya mu kigega cya leta yose. Ariya mafaranga cyane muri G3 yo nababwiraga G3. So imifuka imwe y'amafaranga basanze kwa James Musoni. Nta kindi rero ayo mafaranga yakoraga usibye kujya hanze. Rero ahantu ho bayacishaga, abo bagabo n'abantu baguze inganda nyinshi, zimwe ziri muri Ethiopia, izindi ziri muri Nigeria, izindi ziri muri za Central Africa, inazo ziconnectinga aba bantu. Ni abantu bari mu bintu by'ubucuruzi bw'amabuye. Ayo mabuye ava muri za Kongo. Aba ni abantu bari mu bucuruzi bw'amahembe y'inzovu. Aba ni abantu bari mu bikorwa by'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge.
ubwo mwigize kubona umukuru wa polisi arira avuga ngo se ibiyobyabwenge ko byica abana bacu, ko byica barumuna bacu, ngo tubigire dute? Ntabwo bafite ikintu cyo kubikorera kubera yuko babicuruza abarusha imbaraga. mu babicuruza kandi kabare barimo cyane amafaranga. Ntugire ngo umuntu nka Mustafa kuza hariya bavuga yuko akuriye nangwa finansa ibikorwa by'iterabwoba ku isi, nta kindi gikorwa cyacuruza, nta bindi bintu byo bacuruza ibyo bintu. Ba mu bintu bya human trafficking, aho babaga abantu bakabavanamo impyiko n'izindi organs n'ibindi bice by'umubiri bigurishwa. Ubwo ngubwo nibwo bucuruzi bwabo. Nabwo mwumva ngo abantu babuze kanaka yarigise kanaka yapfuye. Abenshi ntabwo bapfa batyo, bamwe babakuramo ibice byabo by'imibiri. Maze ibyo bifite gihamya Kayumba Rugema kandi we bavuga ngo imiryango mpuzamahanga ishinzwe gukumira ibikorwa by'iterabwoba, iyo bavuga imiryango mpuzamahanga ishinzwe ibintu bya antiterrorism, haba harimo no gukumira nuko koza amafaranga atemewe, haba harimo gukumira ibyo bikorwa byo gucuruza ibice by'umubiri bikorwa, haba harimo gukumira ubwo bucuruzi bwose butemewe bwo bita illicit trade. Maze niyo mpamvu ujya kubona ukabona hari ingabo za Africom ziri hariya, niyo mpamvu ujya kubona ukabona hari amasezerano yihariye ku bihugu bimwe. Rero igihugu nk'u Rwanda nta bundi bucuruzi buri hariya. Wowe nujya kujya kubona ukabona igihugu ntabwo kirimo gushyira imbaraga zacyo mu buhinzi n'ubworozi. Umuntu akabyuka ngo twebwe turimo turashora muri mara telefone, ngo kandi turagurira abaturage telefone za mara. Hari ibintu byo barimo gukora. Bwacya mu gitondo kumva ngo igihugu kirashora mu ndege, abaturage barwaye amavunja. None se ushaka yuko ngo bahazagenderamo bandi abanyamahanga baje gukora iki se? Abaturage barwaye amavunja batagira ikintu cyo bashobora kubagurira, nta kubacuruzaho. Ibyo ngibyo ni ibikorwa byo guklininga amafaranga, igihugu koza amafaranga. Rero noneho ngaruka kuri Kabarebe, icyo kigo cy'ubucuruzi cyo bita Metalworks, mu bikorwa byo cyagiye gikoresha ayo mafaranga cyavanye mu baturage b'u Rwanda, cyavanye mu mabuye y'amaraso amwe muri Kongo, n'iyi mitwe y'iterabwoba iri muri Kongo baba bamuzaniye. Hanyuma hakaba n'abantu nk'aba Mustafari, nk'aba Mukuru, nk'abandi bayobozi b'iterabwoba nagiye kurondora ko hariyo baza Mozambique, hari abaza Somalia, abangaba ba Shabab, hari abo mu Burundi bamuzi ko baba hariya, South Africa, ejo bundi nabyo birahari muri reports, uraza kuza kuzireba ndi buzi koherereze iziri current zo mutusa zo mwaka 2019 ira mu kwezi kwa 12 ahangaha. Ubona aba bantu bose baba bari mu Rwanda ndetse noneho n'abari mu Burayi. Wabonaga ejo bundi mu nama y'ubushize ya RPF, Kagame yaravuze ngo abandi bambara ibintu by'imihondo gusa nabo ko ibyabo byanga. Hatari haca icyumweru warebaga imyigaragambyo yari iri mu Bufaransa, yabo bantu bambaye ibintu by'umuhondo. Ibintu rero ngaruke ku bintu bijyanye n'ubwo bucuruzi bwa Kabarebe n'ibikorwa by'iterabwoba bijyanye, igikorwa cy'iterabwoba n'ubucuruzi bwonyine bwihariye. Hanyuma noneho icyo kigo cya Kabarebe cyo mvuze kimwe kuko hari ibigo byinshi, ntabwo uza kuza kuvuga ibigo byinshi kuko bimwe birimo gukorwaho iperereza. Ariko noneho nk'iki cya Metalworks ndakivuga ko kiri mu Rwanda
bibe inshingano za polisi y'u Rwanda, bibe inshingano za Perezida Kagame kureba yuko leta y'u Rwanda itakwiriye kuba leta y'iterabwoba. Ntabwo abanyarwanda bakwiriye kubeshwaho nangwa kubaho. Ubukungu bw'u Rwanda ntabwo bukwiriye kubakirwa ku bikorwa bya terrorism. Ntabwo u Rwanda ruzajya rugemura hanze ibikorwa by'iterabwoba ngo bishoboke. Rero noneho ngarutse kuri icyo gikorwa cyayo, kuntuza kuri icyo kigo cya Kabarebe, nicyo cyakira amabuye, nicyo kiba mu bintu bya arms trafficking. Arms trafficking ni ibikorwa byo gukora fraude y'imbunda, gucuruza intwaro na bya bisasu biturika, ibyo bita IEDs na VBID. Ibi ngibyo bajyana bahuza biba bifite inkomoko bavangamwo n'ibindi bintu, hanyuma none bikaza kuza guturika. Tuzi ko nabisobanura mu Kinyarwanda, ariko ni bimwe byo abantu b'ibyihebe bakoresha. Ni bya bombe batega bigaturika. Rero ibi ngibi nibyo bintu byo Kabarebe niyo company ye ikora. Metalworks ikintu cyikora, ibintu byo yakoraga ubundi iba mu bintu by'ibyuma, ibya steel niko byitwa, ku buryo noneho biba biboroheye gufata ibyuma ibyo bita scraps, niba imodoka zashwanyaguritse bakabifata ngo babijyanye Mombasa. Mu kubitwara Mombasa bakazanamo bya byuma bikora amabombe u Rwanda ruba rw'importinze nk'igihugu. Noneho ibi byuma bikaza niba bashaka gutega amabombe Kampala, ndavuga Kampala kubera ko mfite ingero ndibuze kuza gutanga. Noneho bakazana ibi byuma bikaba biri buze kuza kugerera nk'ahantu aho bakora, aho bafata bya byuma bakabisayikoringa, bakabigarura mu ruganda kugira ngo bakuremo ibyuma nyine bikoreshwa buri munsi muri steel nk'ahantu Kingi. Noneho hagati aho ngaho bya byuma bikora amabombe babikuramo bakabiha bya bishyebe byabo, nibwo uzumva za bombe zatezwe nk'ahantu ho bita Rugogo. Ibi ni ibintu byabaye mu 2010 za 12 aho ngaho, ndabyibuka ni muri restaurant y'i Kampala. Ibi ngibi ni ibintu byabaye za Kenya Nairobi, ibintu byabaye za Dar es Salaam, za Arusha. Ibi ni ibintu byagiye biba mu bice bitandukanye, ndetse n'ibyabaye za Central African Republic na Congo Brazzaville. Maze iyo Metalworks nicyo kintu cyikora. Hanyuma noneho abantu abashumba b'Akabarebe baba bari muri ibi bice bitandukanye, ikintu cyo bakora nibo bantu baba bakorana n'aba bantu ba Mustafari, nibo bantu uzasanga bakorana n'abantu ba Shabab, nibo bantu uzasanga barimo bakorana n'indi mitwe myinshi cyane itandukanye, harimo ya za Mozambique, harimo ya za Tanzania n'ahandi hantu no mu bindi bice bitandukanye. Rero ibi bintu Kabarebe ntabwo bikora gusa ashaka inyungu zivamwo, ahubwo hari n'ikintu kiba gihari cy'abandi bantu batazi kubera cy'u Rwanda rugemura ibikorwa by'iterabwoba. Buriya u Rwanda iyo rugemura ibyo bikorwa by'iterabwoba kandi mu Rwanda nta bihari, baba bashaka ngo za ngabo za Kagame basangiye na Kabarebe zibashe kujya mu bikorwa byo kujya kurinda amahoro mu bihugu bitandukanye. Hanyuma ahantu babona ngo hashobora kuba haboneka amahoro, bagakora ibishobotse byose ngo ayo mahoro akomeje kubura. Ahantu ho bagiye hose, kaduhere Darfur barangije imyaka igera muri 10. Ibyo bajyaga barega UNESCO yuko UNESCO ijyana budget nini nangwa budget nini nangwa ingengo y'imari nini, uyu munsi Darfur barangije imyaka irenze 10. Southern Sudan hariya Juba bagiye kurenzayo imyaka, bari hejuru y'imyaka 5.
ariko nta gikorwa cyo kuvuga ngo hari igikorwa cy'amahoro cyabayeho ari no kubaka ibikorwa bya demokarasi. Ahubwo ibintu byo bakora ni ukubangamira ibindi bihugu koko biharanira amahoro, yuko amahoro yagaragara mu karere. Urugero rwo natanga, akarere k'Uburasirazuba kuvana muri 1999 ukaza ukagera mu 2004 bagerageje guhuza inyeshyamba zarwanyaga leta y'u Burundi ziyobowe na Nkurunziza n'abandi bagenzi ba CNDD-FDD. Habaho imishyirano yo kugira ngo basangire ubutegetsi na leta y'u Burundi. Nkurunziza aza muri leta avuye mu ishyamba. Igikorwa cyakozwe n'akarere, ariko noneho specifically ngerageje kuvuga igihugu nka Tanzania nacyo gitanga ingabo mu bikorwa byo kubungabunga amahoro, igihugu nka Uganda gitanga ingabo mu kubungabunga amahoro. Baragerageje ngo barebe yuko icyo gihugu cyabasha kugarura amahoro, barabikoze. Ikintu cyabashije kubaho hagati aho ngaho hagati y'2005 kugeza mu 2009, Uburundi nabwo bwari bumaze kugaruka kugenga imbaraga. Ibibazo byo bapfaga byari bimaze kurangira, bari bamaze kubaka ingabo z'igihugu nazo zishobora gutanga umusanzu mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu karere. Nguko niko leta y'u Burundi yatanze ingabo zijya muri Somalia muri ibyo bikorwa by'akarere byo kugarura amahoro mu karere. Igihe habagaho kugerageza ngo bagarure bahuze abarundi na leta, hariho n'ibikorwa byo kugerageza guhuza imitwe yarwanaga mu Burundi. Harimo ndetse no gushakisha imitwe yarwaniraga muri ako gace ko mu gihembe cy'Uburasirazuba bwa Afurika. Ariko noneho ndatanga izindi ngero z'aho amahoro yagiye agaruka, ariko noneho u Rwanda rwo rukanga yuko atabaho. Ni ingero zo mu bihugu byo muri ECOWAS nangwa se mu burengerazuba bwa Afurika, harimo na Liberia y'uyu mugabo waho tuvuge bakwa basana baca kwa ntuza sana baca no muri Nigeria. Bikorwa byo kubungabunga amahoro muri Nigeria byaratunganye, habaho ibintu byo kumvikana. Nigeria nubwo igifite ibibazo, ariko hari abantu bahembera ibikorwa by'iterabwoba muri Nigeria, kandi noneho usanga bifite icyicaro mu gihugu cy'u Rwanda. Uzasanga igihugu nka Liberia ahantu ingabo za Uganda zagiye gutanga uwo musada, uwo musanzu bijyanye n'amasezerano y'umugabane n'ibihugu mpuzamahanga, harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo n'uwo mutwe wa gisirikare uhuza Afurika na Amerika wo bita AFRICOM. Byabashije gushoboka. Liberia ntabwo ikimeze nk'igihe cyo cya Sahira yari ariho, ndetse yewe na Sierra Leone y'umuturanyi ntabwo ikimeze gutyo. Ariko ibyo bihugu na n'uyu munsi ntabwo leta y'iwacu igemura nangwa yexporta ibikorwa by'iterabwoba yari yatuza. Hakaza igihugu cy'igituranye nka Kongo, cyo twari twakivuzeho amateka ya Kongo, imyaka irenze 25 iki gihugu hamaze gupfa miliyoni 12 warebaga Stine iri Kinshasa. Ibintu byose kujya kubona ukabona ubuyobozi bwa Kongo buraje buramije umuntu nk'akabarebe, buzanye n'ikoro umwana we ku bukwe bamuhaye inka 30. Hanyuma noneho nashaka ibikorwa by'ubucuruzi ngira ngo bijyanye n'iterabwoba abanyarwanda bashobora kuba babashije kubyumva. Kabarebe ibyo ngibyo nibyo bikorwa byo bavanamo amafaranga. Imbunda zo bajyana muri ibyo bikorwa by'amahoro zirishyurwa, ndetse n'amasasu n'umusirikare birishyurwa. Ariko noneho nayo mahoro ntaboneke. Hanyuma noneho nabyo bikorwa bijye by'iterabwoba nabyo bikora amafaranga menshi, uko babagurisha imbunda bakanabaha n'ibyo bibombe byica abaturage bawe, barahungukira. Hanyuma noneho nk'igihugu nka Kongo bakibayo ayo mabuye, bakibayo ayo mahembe y'inzovu,
bakibayo n'ibindi bitandukanye no kuzamuka na za Central Africa. Hanyuma ikintu cyo nshaka ngo tujyeho umuntu nka Kabarebe nka character, umuntu nka Mustafari n'iki bahuzwa n'ubucuruzi kuko bavuga yuko Mustafari ari umwe mu bantu bafinansa ibikorwa by'iterabwoba. Ubucuruzi bwa Kabarebe nibwo bushyize kwibere Kabarebe mu gihugu cy'u Rwanda kubera yuko niwe ubashije gukomandinga iterabwoba mu karere kose. Mwarebaga ibyabaye mu Burundi kugira ngo buri u Rwanda rwarahombaga, ntabwo rwigize ruhomba kuko ushaka kwica nkuru ziza. Abantu bashobora kuvuga ngo u Rwanda rwashyiragamo amafaranga gusa, wapi hari inyungu zari ariko abantu batazi mu bintu bijyanye n'ibikorwa by'iterabwoba. Iyo bagaragaje ngo nta mutekano uri mu Burundi, hari ahandi hantu babungukira bo. Hanyuma hakaza umuntu nka Mustafari ntabwo ushobora kubona bizinesi iyo ari yo yose ya Mustafari yabaye umujyanama wa perezida wa Nuza wa Burkina Faso, wa Blaise Compaoré. Nibyo wa Blaise Compaoré. Umuntu nka Kabarebe yabaye umujyanama wa Kabila, yabaye na army commander nangwa chef d'état major w'ingabo za Congo, kandi ari umukongomani. Ikintu cyasangiye na Mustafari wabo ni Tunisia, ariko Sahel. Ariko nibutsa abadukurikira ko yitwa Mustafa Shafi. Yes, Mustafa Shafi. Niba komeza ngo ni Mustafari ni ubwo bamwita Mustafari, ariko ubundi izina rye ni rirerire, ariko umuntu yafata ko ari Mustafa Shafi. Uriya nyine wari uri Kigali, bavuga ko Kigali yamuhaye pasiporo rwose isa n'iy'abantu bahagarariye ibihugu by'u Rwanda, yo bita pasiporo diplomatique. Rero Banyarwanda, muri makeya ubucuruzi bwa Kabarebe nicyo apfana n'ibyihebe bindi ibyo bakorana, harimo kubuza amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Niba abantu banakurikiranye n'ijambo rya Kagame wafashwe bugwate utazi ibyarimo, Kagame yabaye hari amagambo y'abantu bakoresha yo kuri suite, ndibuze kuza kuyakoresha y'abayayi. Kagame yabaye umucukuri. Kabarebe yamubonyemo yuko ari umucukuri. Niki umucukuri? Ni umuntu urabona nk'aba bafroderi, nk'aba bantu bakora amadolari, abantu bakora abavunjayi. Agara abavunjayi abavunjayi baba bacuruza amadolari, uzanira amadolari ukama amafaranga. Abacura abayacura, abahimba amafaranga y'amahimbano, abakora amafaranga y'amahimbano, sinzi ukuntu babita mu Kinyarwanda. Kagame nawe yarahimbaga. Kabarebe yamubonye yuko nawe ari umuntu ushaka kubaka ubukungu bijyaniye muri iyo sansi. Ntabwo yumva yuko ubukungu bw'igihugu bwakubakirwa ku muturage agakora ibintu bitanga umusoro. Icyo bita gukora ekonome itanga umusoro, buri muturage uwo ari we wese mu gihugu aba agomba kugiramo uruhare. Ahubwo bajya muri ibyo bintu by'ububandi byo kuvuga ngo reka duprintinge amadolari. Niho usangira abantu b'abajura bo mu Biryogo nk'abakiririsi, ari abantu bakorana bugufiya cyane n'inzego za leta, zaba iz'umutekano n'ububanyi n'amahanga. Kujya kubona ukabona n'abantu uyu muhungu wabaga mu Bubiligi bita uyu nguyu wagiye na South Africa kujya kwica Njeno Kayumba, Muza Kanyandekwe. Sasa ntabwo niba ushobora kuba wagira icyizere mu bucuruzi n'amabanda meza aryo, ukibagirwa yuko hari politiki igomba gushyirwaho imbaraga
ubworozi, ubuhinzi, ugakora ibishobotse byose ngo ubuhinzi bw'abaturage ni ubuhinzi bwunguka, aho abantu badahingira kurya bashyira mu nda yabo, ahubwo bahinga ibisarurira isoko ry'igihugu, n'ibirengaho biba bigomba kujya mu mahanga. Niba ari ubworozi, abantu ntiborore inka nangwa n'izindi nyamaswa ari ibyabo byo kurya mu rugo nangwa se gukoresha mu rugo, ari amata yo gukoresha mu rugo, ahubwo ari n'amata agemurwa ku isoko ry'imbere mu gihugu. Noneho na leta ikaba ifite n'abashoramari mu nganda zitunganya amata, ku buryo n'ayo mata ajya mu mahanga. Ariko Kayumba Rugema, utarakomeza ndagira ngo nkubaze kuri ibyo bya Kabarebe byo koza amafaranga, mbese amafaranga nyine yavuye muri izo za diyama bibye n'ibiki, niyo mpamvu bavuga ngo ni ukuyoza. Hano mu Bubiligi hari sosiyete yitwa Rwanda Cash yajyaga yohereza amafaranga mu Rwanda, ukayihamanya amafaranga hano ikakubwira ko mu Rwanda bahita bayabona. Byari ibintu abantu bakomeje kuyinuganuga ngo atari ko aya mafaranga wenda byaba bihuye n'ibyo bintu bya network bya Kabarebe byo gucuruza amafaranga. Nkurahiye yuko ariko bimeze mu Bwongereza birahari, kandi noneho ndagira ngo abanyarwanda babyumve. Mu Bwongereza birahari, mu Bubiligi birahari, mu Bufaransa birahari, ahantu ngira ngo bagitinya ni muri Scandinavia kubera amategeko yaho n'ukuntu bakurikirana. Maze aho ngaho rero n'amaraporo arahari, mwebwe mujya kujya kubona mukabona ari amabanda araje yatakiza abantu. Ariko abanyarwanda muri ibyo bihugu nabasaba ngo muhuze iyi mitwe y'aba banyarwanda bitwa ngo bari muri diaspora bagaruka mu Rwanda, n'iyi mitwe y'iterabwoba ikomoka muri za Syria, ikomoka no muri biriya bihugu bindi. Amafaranga yabo naho ngaho arimo cooperatingira. Amafaranga rero yakoreshejwe nko mu gutera bombe i Bugande, ko numvise warabikurikiranye. Ayo mafaranga yavuye mu Bwongereza. Amafaranga akorera aho ngaho, namwe mu mafaranga barimo kuzenguruka aho ngaho mu Bubiligi babwira abantu kudakodesha amazu yabo, abantu bakeka yuko nangwa bazi yuko badashyigikiye ibikorwa byabo. Bifite amakuru yuko bagiye mu bantu bafite ububara aho ngaho mu Bubiligi n'ubundi bucuruzi busanzwe, basaba abantu babakodesha kutazongera kubakodesha. Baraje bajya muri za taxi, basanga bashaka yuko bashyira muri taxi abantu babo, bafata n'amafaranga bashaka kuzibagurira. Basanga nyina ngo taxi hari ibindi bintu bihari kongera ngo hasa bisa nk'aho byo bifite intuza amategeko, hari ukuntu babikurikirana byo. Noneho bajya mu kintu cyo bita Uber. Rero ayo mafaranga ari aho ngaho muri Uber ho narabibonye Kayumba Rugema. Ntabwo muri Uber harimo abantu abarimo hano ugasanga afite telefoni itangirwa na 250 yo mu Rwanda, ukabavuga utari ko umuntu atwara Uber hano, atwara Uber afite telefoni yo mu Rwanda te. Niba ariyo rero batangiraho amakuru ntabwo wabimbwira, ariko ibyo ngibyo ndabizi Kayumba Rugema. Banyarwanda ndababwira ibintu bihari. Leta y'u Rwanda ni leta y'ibikorwa by'iterabwoba. Ariko Kayumba Rugema, ndagira ngo tugaruke inyuma, tugaruke kuri uriya muntu witwa Jamil Mukuru. Jamil Mukuru wavuze ko yategeka zira za ADF n'uriya mutwe wa Kisilamu w'iterabwoba wayogoje za Beni. Uwo muntu wambwiye ko yari umuntu w'u Rwanda, wari umuntu wa Kabarebe, ndetse amakuru avuga ko yagendaga no kuri passport diplomatique y'u Rwanda, no kuvuga passport mbese y'abantu basa nabo n'abahagarara igihugu. Ese ibyo bintu Jamil Mukuru n'u Rwanda wabitubwiraho ikintu mbese byerekana ko buriya bwicanyi bwose bwo muri Beni ari bwari inyuma ya Kabarebe na Kagame? Niko bimeze. Jamil Mukuru na ADF nicyo bitaga PRA
People's Redemption Army. Iyo ngiyo yahoze ari iya Besigye na bagenzi be, harimo abo bitaga ba Cyakabare na Mande. Ngira ngo abo ngabo babiri baje kuza kwicecekera, umwe yaje no kuza gupfa. Rero Besigye bagiye bamufata kenshi, bafata n'abantu be, bafata n'amafaranga yabaga atanzwe n'abantu babo, babaga bazanye amafaranga n'abantu babaga bagiye mu bikorwa byo ngibyo by'iterabwoba. Noneho bibaca imbaraga, asigara ADF. ADF rero na PRA ubundi bakoranaga n'umugabo bita Bosco Ntaganda urirahe. Ikintu cyo bari bashingiyeho twavuga kuzagaruka kuri doctrine ya Ntuza y'Akabarebe yironda koko nangwa y'amacakubiri. Hariya muri kariya karere ka Beni na Buni nangwa se Ituri yose, bakora ibintu bishoboka byose kureba ukuntu baryanisha amoko ari hariya. Abahima n'Abarendo bakareba ukuntu bagomba guhora bashyamiranye. ibyo uvuga nibyo kuko boherejeho Ntaganda kugira ngo ajye gushyigikira Abarendu, bica bajye gushyigikirana ko ajye gushyigikira Abahema. Icyo gihe bisha Abarendu benshi cyane. Sasa buriya nta nubwo abantu babibizi. Sasa hari ukuntu babeshya ibintu. Ntabwo Ntaganda yari ari kumwe n'Abahema. Ntaganda yagize agiye iruhande rw'Abahema. Apana. Ntaganda yenda bamubonaga asa nk'Abahema. Ariko yari afite amabandi bahaga intwaro, harimo Abarendu, harimo Abanandi, harimo ayandi moko ari hariya, kugira ngo bice Abahema. Harimo iyo mitwe ya za Mayimayi n'ibindi. Abo ngabo nibo bahaga imbunda kugira ngo bice abantu hariya hantu. Hanyuma noneho bikitirirwa Abarendu nangwa ubundi bikitirirwa Abahema. Ubundi aya ngaya ni amoko yabanye igihe kirekire kandi yabanye yubakana hamwe teritorizi zabo n'ubwami bwabo nangwa se sheferizi zabo zibana mu mahoro. Ukuntu ushobora kujya Rucuro ukaza ukagana muri kiriya gice cy'Ubugande cyegereye aho ngaho, nuza uyu musozi wa Rwenzori, nangwa ugasa nk'ugana iwacu uzakisora aho bita Nuza, nanone aho bita za Kigezi. Aba ni abantu babanaga. Maze rero kangaruka aho ngaho, Ntaganda yakoranaga na Franco. Uyu munsi ngira ngo nkeka yuko akora yakuriyeho ibiro by'iperereza by'u Rwanda. Inde Franco? Abana ya Franco Rutagengwa. Aba ni abantu bayogoje ako karere. Ni abantu bayogoje ako karere, noneho babonye yuko ibintu bigiye kwangirika mu 2019. Ibyo nakubwiraga, hari amasezerano ari byo bita Piaka Nuza, bayita Piaka hari amasezerano y'umuryango ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishami rishinzwe ibikorwa byo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba, yagiranye n'ibihugu bitatu byo mu burasirazuba bwa Afurika, East African Community, harimo Uganda, harimo Tanzania, harimo Kenya. Basinyana amasezerano yo kurwanya imitwe y'iterabwoba. Ariko mu kurwanya imitwe y'iterabwoba bakajya bafata aba bantu bo basanze mu bikorwa by'iterabwoba bakabaha ibihugu byabo. Sasa rero Ntaganda ibyo bintu bitangiye 2009, Ntaganda yahise acrossing ajya muri CNDP, kandi yarahamagaye na Leta y'u Rwanda aza gusimbura Ndabatware.
ahageze mu 2010 mu 2009 batangira kujya baza mu Uganda kuvanayo abasirikare bajya muri CNDP, ariko bazagayo baje kuvanayo abasirikare abantu bavuga ikinyarwanda bashaka ngo bazasige ibara leta ya Uganda yasinyanye amasezerano na leta zunze ubumwe za Amerika, yari yarangije gusinyana amasezerano na UN n'ibindi bihugu bivuga ngo amabuye ava muri Kongo ni ikizira, ibindi bikorwa nangwa se gukura amabuye ya Kongo no gushyikira ibikorwa by'iterabwoba. Icyo gihe bari baratangiye no gutegura ngira ngo ibikorwa byo guhagarika nangwa se gushyiraho imbago ku bintu byo gucuruza imbunda muri kariya karere ka Kongo. Rero u Rwanda rwakoraga ibishobotse byose kugira ngo Uganda isigwe iryo bara. Nibyo bintu bashimwe abantu nka Rucyahana, Bishop Rucyahana, bashyiramo abantu mu Uganda barimo umusaza w'umucuruzi wabikoraga atabizi wo bita Kananura, babishyiramo umushiki w'umugabo wayoboye ibiro by'iperereza wo bita Brigadier Rutatina, umugore wo bita Bororoza Grace. Mu 2009 rero mu 2010 icyo gihe umuryango w'abibumbye ntuza AMISOM na UN mission hariya muri Kongo yafashe abo bana bavaga mu Uganda n'abandi baragenda baritanga bavuye muri CNDP, bavuga ukuntu bazaga abana babagarura mu Uganda. Nibwo batanze ayo makuru, Uganda itangira kubona amakuru y'ibyo bikorwa icyo gihe. Noneho abana bagarutse mu Uganda mu 2009 2010 nibwo leta y'u Rwanda yateguye ibikorwa byo kwihimura kuri Uganda, batwika inzu nangwa ahantu hari imva z'abandi ba Bugande aho bita Kasubi, kandi ni hamwe mu ahantu ndangamurage y'amateka ya UNESCO. Barahatwika, barongera batwika, batera amabombe Rugogo ku munsi wo kureba umupira. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, of course habaho no gusabutaginga umupira wa World Cup muri South Africa igihe barasaga Kayumba, cyari igikorwa cya sabotage. Sasa ibyo ngibyo ni ibintu byari biri aho ngaho mu bintu byo kwanga ayo masezerano, kuko nanone bari basinyanye, leta zunze ubumwe za Amerika zari zasinyanye n'andi masezerano none ibihugu bya Sadaka n'ibindi bihugu byo muri kariya gace nyine ko twavugaga ko hagati no hepfo ya Sahara, ari byo bya bihugu byo twavugaga byo bita ngo ni G5, birimo Mauritania, birimo Senegal, birimo Mali, birimo Burkina Faso, birimo Algeria, birimo Niger, birimo Cameroon na Central African Republic. Ariko Kayumba Rugema, reka twanzure, ariko ndashaka kugira ngo twanzure nkubaza ikibazo. Wasobanura ute ko ari Kabarebe ari mu iterabwoba, werekanye iterabwoba n'amafaranga bafite ko bifite aho bihuriye. Wasobanura ute ko amahanga akomeza kugira icyizere u Rwanda na Kabarebe na Kagame, n'ejo bundi hazabayo iriya nama ya Commonwealth? Wagiye ureba ukuntu amahanga yagiriye icyizere Iraq ya Saddam, wabonye ukuntu amahanga yagiriye icyizere leta ya Iran ndetse yewe na Syria, ariko si uyu munsi bimeze bite? Rero ibikorwa by'iterabwoba ni ibintu bibangamira ibikorwa byinshi, haba harimo ubucuruzi, kubangamira ubucuruzi, haba harimo no kubangamira ubuzima bw'abantu. Rero Kagame arabeshya. Uyu munsi se ko ari uko bisoma cyane cyane nko mu binyamakuru by'igifaransa, nibyo birimo kuvuga cyane kuri Mustafa Shafi n'urugendo rwe mu Rwanda. Niho abantu barimo kuvuga ukuntu Mustafa Shafi
aheruka kugaragara mu Rwanda nibo barimo kuvuga ukuntu leta y'Ubufaransa na leta zunze ubumwe za Amerika zirimo kugerageza kureba koko ukuri kw'ahantu Shafi ashobora kuba ari, niba ashobora kuba akiri mu Rwanda. Uribaza se yuko bizarangirira aho ngaho? Hanyuma ikindi uribaza yuko iriya sitini y'abakongomani bavuga miliyoni 12 z'abaturage baho bizarangira hariya, nyuma yuko Mukwege ahawe igihembo cy'amahoro muri Norvège ikavuga ngo izasaba Loni yuko UN mapping report ikunkumurwaho umukungugu ikajyanwa mu nkiko. Ntabwo bishoboka. Mbaye ndi Kagame nakwitandukanye n'ibikorwa by'iterabwoba n'ibisa naryo, hanyuma nazura mu kintu kigaragaza neza yuko u Rwanda rugitsimbaraye ku bikorwa by'iterabwoba. Nababwiraga amasezerano yasinywe mu 2009 n'ibikorwa bikorwa na leta zunze ubumwe za Amerika. Ibyihebe bifashwe na leta zunze ubumwe za Amerika barabitanga mu bihugu byabyo bakabihana. Mu bintu birimo gusaza uyu munsi leta y'u Rwanda twarabivuze ubushize yuko leta y'u Rwanda itazakingura umupaka. Uyu munsi uze kuza gukurikirana ikiganiro cya Kagame arimo kuganira n'abadiplomate imbere mu gihugu bari mu Rwanda, yavuze ngo umupaka w'u Rwanda ntabwo uzafungurwa nubwo abanya-Uganda batanze abantu, ariko impamvu itarimo gutuma Kagame akingura umupaka nuko ikintu cyo Uganda yakoze ari ikintu gisanzwe gikorwa bemeranyijeho n'ibindi bihugu biri mu nzira yo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba. Babafashe n'abantu bari mu bikorwa by'iterabwoba, babonye ibimenyetso babatanze. Ahubwo leta y'u Rwanda uyu munsi ifite igisebo kuba itafashe ba bantu ngo ibajyane mu koti bacira imanza. Banyarwanda murakoze. Urakoze Kayumba Rugema. Ubwo abari badukurikiye mwese rero mwumvise Kayumba Rugema uko dusobanuriye ibyerekeranye amafaranga n'iterabwoba aho bihuriye. Ngira ngo tuzakomeza tumubaza ibisobanuro buriya mu biganiro bitaha. Ngaho muramuke, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radio Inkingi Buruseli Mubiri. Urakoze Kayumba Rugema. Murakoze bwana Musabyimana n'abadukurikiye.